Navonde vala watinda nesa isio ya vika ya ukwata mauvo maitu alama kiteka muthenani wa umuthi tema tuku 16 mwini wa 8 mwaka ningili na miongweli na ile na endi tukumbanise mauvo makoneti ngwatanio ya Azimio One Kenya kuliana na mausungio alanza Usakuani vakena vikie kutanga satuyo mevo mauvo makutungia muvea ulona sakuiwe kana ulaine ndi mana vikie kumukonea kula mbingi kutwika musumbi wa Kenya Ruto na endi katambo kwa talatu manengete wito utukuni wa omundi alatukumbanisye ni vamwe na ngwatanio ya Azimio One Kenya kuliana na mausungio wa mausumbi. Ruto kutumbithwa idhanguni ya serikali ta musumbi musakue. Hekali mwingi kwenda Ruto atuikidia mwingi county kungi na kuwa makuweni mayenda Kalonzo akwatane na Kenya Kwanza. County ya Kitui kuetwa tayana kunite Kenya Kwanza kula mbingi Ukambani. Wilingi wa maovo. Mauvo musesia wetawanije Veronica SYOMBUA na Sharon Dinda nukwitha aitwa lilo mauvo maitu kwanzia ya meko ndikuyano tukwateanie Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV /FM official utumani mukuvini utumie kwa namba ya ile 395 nina wekwatyo nitukutambane mwe ngina muthia wa mauvo maitu. Ula ukitia kivila cha usumbi na ngwatanio ya Azimio Raila Odinga ni wale na mausungio Usakuani wa usumbi na alama umiwe ni mwene kivila wanzama ya Usakuani na ivaka ya IBC Wafula Chebukati kwe muthanani wayo na hini mauvo sumu siyese ningwitha ndio nengelelea mokwa uliku tuendeete zama naende tuyendea na mauvo maitu. Hekali mwingi ni makulia ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka kukwatana na ngwatanio ya Kenya Kwanza ukamba ndukae mana kimaendeleo na ndikethenza wa serikali mainena sokoni wa mwingi itaoni ati chama cha UDA ni mamukulia Ruto kuyanisia watho wake wa kutukiria mwingi county otondo wa mathie vindane yila wekunia maleve. Lina Musangi ni mwandiki witu wa mauvo. Ati mrengo wa Kenya Kwanza musini wa mwingi na ule mutongo wa ngwatanio ina vikie kutanga soninza mayoni vani na mevaka IBC tawa musumbe musakue kwiyo ni mamukadhi ya William Ruto kwa kusakua tawa musumbe wa katano wa ndeno ya Kenya. Mwanene ya musini wa mwingine makule Ruto vikia kuthukuma na tati ya lamana ukitia hivyo kivuduka nyungu wa mavule wa kiamakia UDF kaunti ya Kitui uvamana kwa ikitha kaunti ya mwingine ya vitu kithi utaundu wa dhanita vinda ya kampeni na mwanugu mweti ndongo ya kiamakia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka mthini wa serikali hii ya Kenya Kwanza. Kilute wa pita kuma mwingi Kitui kaunti chambe na ambao tuongea musumbi witu Ruto ondo wa kilono atonisi ona atonisi ngwatanio tuikuja uthukomena ciana citu ila tunathukumana cio na cinenda civila kingi nenda kukuja utunengela kaundi watu athie kingi nenda kukuja woza Kalonzo wa Musyoka mwana witu uthukomena ke bakubi ni mubea ambo safari na kene wakule musumbe musakwe William Ruto vikie kuyanisa manifesto yake ni kenda mwenenzi wa Kenya vikie na kweyo kile kiukwati asitonisa abro safari wa mbiti katika tongo ima UDA katika Mwingi Central na kindu chambe ni kutungia ando mwazama Kitui County mono akamba alama nongamie na rais wetu mteule ula ni William Samoei Ruto kila tokulia takamba Mwingi na Kitui jumla ni kana Mheshimiwa Ruto katika manifesto yake na nene mono katika issue ya bottom up ila kwa mono uko wa biashara situ cha kina mama ando monse nitu kwenda manifesto esi nondo niyo kwa titano maingo wa 75% katika ando monse Kenya nikana withi newami andisia na batonyika ando agamba mwingi ithu na utani mono nondo environment ila tunai ensio mono ndi nitunavikie kukwata kura bakube ngili miongo nyanya na kenda twakonea
munene witu ula ni deputy president witu wa Kenya ula ni William Samoei Ruto muno monelo unatembe yokamba witu akitwi ni wathi andu ma mwingi county na kiu ithi andu ma mwingi ni tuchenda muno nondo twasisa kumatene ithi tukitwi county tulikuwa ni maendeleo nesa na twafikiwa kwa hata county itu sana situ sikabika kuandikwa na tukabikuwa ni maendeleo baba. Onene angaliko ya makanisa na Bishop Nyerere ni wakule William Ruto akithika na makanisa ni manengo mustali wa mbendi ni utongoi wa ndino. Magwanita wa Archbishop Julius Nyerere ni mbuku miwangai katika Mwingi Town katika Kitui County. Na tuomba na banu ndu wakwasane mubea muno pyo kula kwingai na kukadha mutongoi witu wa Kenya Kwanza. President elect William Samoei Ruto. Nundu wakundugwa katika nthi ya Kenya. Tunotanu mwingi muno especially ukambani na Kenya yonthe. Na indi mbe wau kanisa. Ulona muboye muno na wa musiasa ya muno. Tuenda kwasane mubea ya kuwesubia. Na indi nundu wakwitha kanisa withitwe witishe wa maisha. Tuzubia tatho kumanga ina wa Yesu Kristo katika nthi ya Kenya. Amen. Nenda kwasane mubea undu longi nundu wa undu na twathite katika Kitui County na katika Ukambani. Kana katika manifesto yake kila county ni nanenga na mabata mayo na project yayo. Project lo nanenga ni kwa mwingi na kwa Kitui ndio wakulia kwa ndaya yasionde. Project zito ne kuyanea. Makanisa mabingwe wa mwana wa kuandikithwa kuya kwa registration. Ubo wa tax exemption withe tuikumya court. Ige ndo wailo kugunikela takanisa. Igana withe ni watu tebya na thugumanga ni mokela. Na ende nundu woni bani ulone thi wa muwa. Enda kwa sene mubiana kunionda alama na kuniekula na mona nyamuwo ono yumona nyamuwo. Na edho wapi alama dono twako tini twete binda yako twako tini. Yene binda yako athukia Ruto atona kutongwa zande ya Kenya cyane izo gezukulu ando ma biashara mathukume ando ma transport matone kutwandu kuma destination mekutielenge. Asante. Kuma mwingi go report ya vlingi wa Mavo ni Lina Musangi. Naende musiaisia ati ekali mwingio kama nendekethia Kalonzo kuthukumana na Kenya Kwanza ekatiwe mama kweni na mo measiata muthena umwehitina wa nzama ya Usakuani na mivaka ya ABC kwisila mwene kivila wayo wafula Chebukati kumutangasa William Ruto tawe musumbi musakue enenthi kauntini ya Makweni ni mendekethia Ruto kukwatiania na kwitikila kuthukuma imwe na ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka kwa vaita wambai ya Kamba amwe maenenthi amainena na kamemeka Mutongoi TV sokoni wa Kibwezi ulawi kauntini ya Makweni ni maweta ni kwisila asueli kukwatiania valamba ya Mukamba na irayithi twenza wa serikali kwa vakuvi miaka 10 oyu ikavikiana kuunika na kukwata maendeleo. Kennedy wa Mulinge ni watumbanisia mauvo. Itina wa mosungi ola manetele muno makivila cha usumbe kutanga sobundhani wa kwambililia kilungini cha enenthi wa keli uni cha mbisa kusokithia mondoni moma kila muthena baundu na alamo mana kwa mitinundu eseswa kukuna kula na ingi kuetela kutanga sokwa mosungio vasokono wa Kibwezi nolowe kauntini ya Makweni enenthi kivothokanyo na lama vikie sokoni ukuendesa biasala sio na mondo moma kila muthena maoneka kwitikila mosungio alama no mwenenza meosa kuoni na mivaka ya IBC na lama natangasi William Ruto kwitha emosumbi mosakwe wa nthi ya Kenya enenthi ayu maendekitha William Ruto kukwatenia na ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni kanamba ya Mukamba kukwata mute wa serikali na ule kosete kwa miaka 10 Runa musupported Ruto abrika musumbe no twege musumbe twenda anda koloni mbaya ya Mukamba ambaye ya Mukamba mundu lotongwezi ambaye ya Mukamba Kalonzo wa Musyoka mboya zitu twevoya hapo kumanena na Kalonzo wa Musyoka nikaenda withie maendeleo maizi na kuko maendeleo maizi na kuko Rift Valley au maendeleo na mathe ya kuko kito Kamba nikaenda withie ni matutwe kanija iwo kuko ni matwenze iwo kuko ni matutwe kanija ni matwenze ya ball matutwe kanija silanga nikaenda na itu nundu ithia Kamba yothe atu andu mabiti tutone kuima atutone kwendezia nthi itu nambe
vala ometelo tuwa koti yuluwe kuoni la mutongo wa ngwatani ya Azimio oka Raila Odinga waweta hukuthacha kotini ya kuliana na musungio ama IEBC enende au ngemenda Kalonzo kuthukuma kova kuvina William Ruto nikana kuikithia mbeta ukamba ni ya kwata maendeleo ko Ruto naona kwati kula sito na kelate umukulia ndakolo ni thine kwitha andu amba ina mukone akula asioke kote ona mutabania atabanasia ndatabasia alame kanisane ate alame kuyote ko alama ndane mukone akula na itwa tuthengezi tekwata ne twakethino ya Kenya nikana weze kwithia kila kindu Kenya ni yetho kikisio Kalonzo waitu alilia nake akwatana na mutongoi usutu usakuiwe utemusakuiye nake atwechembe kati wa maundu ma maendeleo hala enende amenda makunikelwe mekati wa mukamba kukwata kiwu kilomita mbinga ingi cia malelu malami na mawia kwa muika issue ya Usakuani ni thelile tumasapoti Ruto nikenda endesie bala Uhuru tile na indi maundu ma Usakuani makoka 2022 ingi issue ya Kalonzo ni kingpin wa kamba na itu mutambo wa muno kwa unambe kuyunga na Ruto nikenda withie nitwa maundu ala matilo tabalabala wa Kibwezi maundu takiwo maundu ta masomo ni mamine wa bala batiale ne Ruto angima enende ama yende ya kuona nyotani wona nzame Usakuani ya IEBC kumutangasa William Ruto tawe musindi kuthesi angalama mekalile wewe ndi munene wa enende akwe kwa ndeni wa mthanya na yemwe ya ofisini ya William Ruto utongo wake anzie ba yanzi nundu tulikana Ruto ebinda imwe ya mwalimu na utanu ladu na wenu gwithia wa mwene ndolwa ebinda la we mwalimu o wethe thina ulotu wana musiei nolotu wana andu ama babandi na kwa toto nundu nutwigie muzumbi ni twina mwekio manani otutheja sindo withie ona windi ona mama windi ona mundu lo ajua kale mundu lo boda boda mundu lo teza mboka mundu lo wazo ya kwenda kumanda gabalwa te kwata huya ni wetha ni mutheja maisha withie maisha na mamupikia kiki kwa kavina ni kalesitwa ya munene wa musumbi William Ruto himini kutumbithia thanguni rasmi ya serikali tawa musumbi munduve wa nthi ya Kenya na Rigathi Gachagua tawa munene wa musumbi munduve haile mayekwatua kwa vithi wake lwa matuku 3 mamwe uanana ethwa vaye kwa ni uthakwe kotini ya kuleana na musungio ala mumiwe ni IEBC kana ethwe kwa ni ta ni uthakwa na yekiwe itheka Ken Mulingia Mutongo TV Makueni. Zama ya Usakuani na mivaka ya IEBC ni atumbidia isieto ya William Ruto tawe musumbi Musakueni enende idhanguni ya serikali kuongi na kuoma komishona na manzama isu ya IEBC na alama na aleana na mausungi wa su mainengane itumisio siya kuika kiko kiu. Joseph Kitheka ni mwandiki witu. Zama ya nyuvani mabaka IEBC kusira kula kumwene kivila wayo ufula Chebukati kuyo mundi matuku 13 kuyana na meo ya katiba ka Kenya ni atumbithia sietwa ya Dr. William Samoei Ruto na homo usumbe Musakuwe vamona munini wake Rigathi Gachagua igazetini ya serikali huyu uka itina kwitha Chebukati na mutangasie William Ruto na homo usumbe Musakuwe itina wawara kula milioni muunza ngili yana yimwe ya miongo muunza na thantatu yana yimwe ya miongo ena nemwe ati wana mvingani wake wavakuvi Raila Odinga ulana ake wanakwatie kula milioni thantatu ngili maana kenda ma miongo ena na ili maana kenda ma miongo etatu. Ruto William Samoei, number of valid votes 7 million. Thank you. 7,176,141. This represents 50.49%.
kuyana na mioza kwanikana walito kwa ramboni kilungu cha 5 cha kaunti va Kenya nikenda kutangaswa tamusindi vala kuyana na Chebukati Ruto na kwati mbewa kilungu cha 5 cha kaunti 39 ila ina mukwete mbau va Kenya kwili nilo na uvingani wake Raila Odinga ulona kwati mbau kilungu cha 24 sia kaunti 34 yolo kaunti 41 sia va Kenya. And he achieved the minimum number of 39 counties at 25%. So, in accordance with the law, the constitution and the law, I, Wafula Chebukati, chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei has been duly elected as the president of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. Let me also say right at the start that in here and in this election, there are no losers. The people of Kenya have won because we have raised the political bar. I want to say that the people of Kenya, led by the 14 million who turned up to vote, are the biggest winners. The hero of this election is the IEBC, led by Wafula Chebukati. Uyuka onadina kwitha na moma commissioner ana manzama ino ya IBC maneko niyote na matangazo ama kivila cha usumbi maiwete tavane na ukengani urilini wa ikula na mo nicho kitumi maneyu misienza nundu mainenda okonaniwa na undu usu. Makomishana ni vamwe na mwenini wa Chebukati Juliana Cherera, Francis Wedari, Irene Masit na Justus Nyang'aya. Makomishana ala kumondi makomani hotelini wa Serena ula uilovi ni maweti kana ve kwa isavu ni kana percentage ila ina nengeto kila mukiti wa kivila cha usumbi ni kuvita yana imwe na kindu unula maweti yeva tavo dhina unalikile. The process that went into generation of Form 34C, which he used to declare results of the presidential election, was opaque and incapable of earning our ownership and confidence. We state categorically that the results of the presidential election held in August 9, 2022, declared and announced by Mr. Wafula Chebukati on August 15, 2022, belonged to himself and do not represent the declaration and announcement by Independent Electoral and Boundaries Commission. The Commission has to process the results before they are declared and announced by the chairperson. That in contrary to the Constitution and legislation, by the time the chairman declared and announced the final results, results from certain constituencies had not been announced. Kuilikana kana ntini wa maotangazo wa Chebukati ni wanatavisi a Kenya kana William Ruto unavisi kilungu cha 5 Raila Odinga haikuwata kilungu cha 48 vala nake George Wajako na kwati kilungu cha noti ndono 4 David Waiga haikuwata kilungu cha noti ndono ile muunza. Joseph Kiteka, Vilingi wa Mauvo. Naende ngewa isu ya Joseph Kithekani kutunenga ivuso ya umelia mataba nini naende ndisi okedio metoke.
Musiaisia witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kaithina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabila kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithiululuko environmental rights ni tasiva rights mingi kendo kila jonde kwithiululukite cha nthi ni kindu gisio na ki katika ila standard serikali katika kindunia katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala ka bumbeni ilandi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni wakuyo Uingereza serikali ne ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinia leo katiba moya wa katiba waitie kana serikali ni wena kwa ni thete se wite serikali na alame utongo hini we serikali ni thete sakuite mundu mwene nthi wa baya nthi no aete mjadala akasya kana mwea uwo yani thete ase ubisie mubia wa mbunge ni mama se ubasemia wimi wa ng'ombe cia yiia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona guciia mukeka wa kina ni waki mukeka ucio wa ukomea tumena ni wa ukomea mwega mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutwalito transplant sasia nata transplanting by sauteka provided with the baamindo ni vena upau twaite in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo oto na kwitha imonda flat muno wethi ono katema mbaro ya matambio atano ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolevya lo kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi Musiaisia wa Mutongo TV ni mkwata chuma cha kikisio na mwena wako atinda nesa Yuli na uvocha kilinguni kitu cha tunaendele. Kwa mundu bata akamena tena. Kaze pinoni ninaongene. Na idea yake ila kizio that is to a positive. Ike la ike kizio yaka naese. Nye ikagwete. Nilala sema ndiko mbele ya yorua ozatu ni muiyo na yimwe isi kana ngo ya ndia niyo yikalalo. Endo ikulyo yu nangi maingi ine kutuma wethi wa moto waku tukamake ndukendwe nansika ikalanthi tunenani kuma jana baada Desemba baada wana madhando ambao hata ende bidii tu anaenda na kama na utatu ende lakini ende mundu mkinada ola weka isina wakota ndio siana sina tena ukeli ya mwana nuko na nyumba wewe mtavyo ndepika umaya kana etwe kama sekto na weka yake na tudu kesi sana siku na trima na kana na sio sina mawoni misigo ngoja ila siku kusikono na mtutati wakati wa kuifanya siate ngomenda ya hili kwa stereotypes siaje tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba weni wisi silanga wa masinga ulawi kauntini ya Masaku silanga wo wi muvakani wa kaunti ya Masaku na Embu silanga wo wina uliku wa mita 160 na uwasa wa mita 2,400 na ukuwa kiwu cha milioni 4.9 cubic meters. silanga wo winzia ya kwita kiwunza kana kila Twitter spillway. Kiwu cha silanga wo ni kitumika kuthiu cha turbine usoviani wa stima.
Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Company Warren Mabati Factory Limited nende uradi ya hundu vatanyika kwa kiti ndoto ya kuniyania nituso vase mabati kwa na wendu waku valota na kui ya kilungu cha miongole 5 yuluwa yana cha mbesa siaku nituso vasia langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udhoku mitu wako wangu cha yulu takuwe kitendo kufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku vate kwa vakindo tuina methemba kipathakanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na hoyutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Reino mabati tukitengela leluni wanamanga ohoyite na mutalala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi na witi ode ya kukuyo mundi kwisila mutandao witu wa Facebook ulani Reino mabati kwa mauvombe ange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ile kenda idhantatu ile nyanya imwe kenda kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kingi kukitananiki mbuino yuke ikayaki yala chaku Reino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Ni na udhocha ingi musaisya tuendeye na kutambanemwe atongo ikivothokanyo na alama na ukitia vile kivothokanyo sia uteti ungu ngwatanio ya kiuteti ya Kenya kwanza ni mavikia kumukatha Dr. William Ruto kwa kunyuvata musumbi wa katano wa nthi ya Kenya itina Usakuani munene ula unatoiwe matuku kenda mwaini uno maine na matongo iwe ni ula unaukitia kivila cha kauntini ya Kitui na chama kiu cha UDA Penina Malonza ni mawetakana kaunti ya Kitui niyo itongo eti ilembetani ya Ukamba kumanwa na kura ilama na vikiye na kumukunia Onesmus Chalo na Ingewa. Etina Usakuani munene kutwaiwa munini wa musumbi Dr. William Ruto na kuwetotawe musumbi munyuve atongo kivathukanyo na alama no kiteivila kivathukanyo sia kiuteti na chama cha UDA kila kiungwa ngwatani ya kiuteti ya Kenya kwanza ni mavikiana kukatha William Ruto kwa kunyuvata wa musumbi wa katano wa nthi ya Kenya maine na matongo nula no kitia kivila cha kaunti ya Kitui na chama cha UDA Penina Malonza ni mabweta vena vato wa President Dr. William Ruto avikiana kuthinikia wafata kivathukanyo alama na akwatianite kukonyele mbeta ya Ukamba kwisila walanyo wa economic blueprint. Nenda usamwano we mwana tu mukathie musumbi witu elect Dr. William Samoei Ruto ulo sindie kwa kura mbinge muno pa Kenya na tuona hiyo ate wili wata musumbi elect na kwa ndutu wa samwano tu mukathie nundu wa usindi etunoni iko na campaign sina issue based kana ila sia sindu ilo kwenda kwika na muno itumia slogan yake ya kumanthi kuthiulu bottom up na twendo mukathia no sindu kwitu Kitui tuigwa tu sio sindi ala tunai chamani cha UDA na niwe kitumio kwa natunga meteva atongo ima Kitui ombe alama neta civila alama na vitie na alama na mataniani kura tuibatu mukathie ta county ya Kitui. Uneni wake na kwa tombo unendongoi Evo Paul Maluki na olona nyivueta MC Award ya kithumala kwa motonga ila Kitui cha udhiloni wasue ungwa chama cha UDA kati wa ndongoi ingi tunakuni kura tuena wia wakombea kurilasi ya kunitwe president ulo wenukite Uhuru nile kunwe Ruto kambani aswa Kitui akunwe kura mbingi muno atuinondwa kwa sia tunajivunia kana ni rutani usindi wake atuikulia alama sia maila ingi na alama na maazimio ona maikana ngevinda makithi katika Supreme Court. Asilimia miongweli ya usumbi wake leo na twathie nitwisikana twina achieve 50% lakini kulingana na 25 ila 27 ila tu achieve kana asilimia miongweli na mwanza ndono itatu nitwisikana no kututhio nenge appropriate kila kitauna zungu kwa ananisia no sindi ula tuosie no kuthio tunenge onethati asilimia su miongweli tunenge kwa ananisia na usindi ula timwose eba county ya Kitui
na mwateti alama na avikie na kwase nthini wa Usakuani une makule musumbi munyuve avikie kuthukuma na moni kwithia ni mama na mutethe ise kumantha kula na muno vaile mbetani ya ukamba. Na kwa masito ninyo nita wa Robert Mule na ninena kwa niaba ya ala tutananya kura inde tunongamia sana chama cha UDA na musumbe ulosa kwewe President elect William Samoei Ruto. Tuna kitie kao una mumu na ingi mana okea na mana makuongamana William Ruto inde tunongamana nake na tunaikita kikongo kenene na tunangangana na ginya tunakwata usumbe kwa uni totongia muvea andu maito ma Kitui County nundu akweta kwetikela weto wito wako konia William Samoei Ruto kura na kutongamana ito ala tunongamita chama cha UDA kila kitanesikie muno ukamba inde munete kila kuongamana ito tando na muna atu support nginya twabika butwe Mto mutongia muvea muno andu ma Kitui County na andu ma Kitui Township nundu akongamana kwa atwemu kolia nake William Samoei Ruto undu unetikile kuthukuma na andu onze withukuma na andu onze ulilikane your foot soldiers ala manongamia naku ukamba na muno Kitui County. Kaunti ya Kitui niena atongozi kwa wingi wa kulila munini wa musumbi unavikia na kukwata ile mbetani ya ukamba vala kaunti ya Kitui na munengi ya kilungu cha miongole na muonza yulu wa yana akamba maitu ni mutungia muvea anu ma Kitui nundu wa kulila munako ni Ruto muna tunenda ya nundu waba na ikau munene na kula ile inonekie baasi ya Ruto isu ni kuona ni akamba na muno makwenda kwitha mavune ya Kenya kwa u tutunga muvea na tukwasya kila kiukie ni tukiose na moko onde na tuonenga nenda yani kananga tuthukume Kenya yitu na bekethwe na ila siasa siangania na tuko na hizi siendo ni kananga musumbe Ruto atulilikane andwala na muno andwala maneta sivila kuona UDA andwasu mheshimiwa Ruto no ile malilikana muno nuna andu mana akoni sindu sina ibinya manelelo na andu mana ikali matanenda angui sindu sina ibinya nundu wa kaunti ila imya mbele itanenda akutia kindu kwao aluma Kitui County kurela tuonie bana sia twa musumbe twaile kwitongea mubea atukwe andu ma Kitui ni mubea na ngaiya mwathime kiuni kiko kisio kya andu makumanya kuthina mbele tilivota bilingwa movoku makaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Itina wa Dr. William Ruto kutangaza atawe mwenende unavikie kumusakua kwethi wa musumbi wa katano wa nthi ya Kenya atongo ikauta kuma nthi sianza na va Kenya nima mutungi ye muvea evo governor winukite wa Masaku Dr. Alfred Mutua na uni wa uneni wake kwitoithie Kenya kwanza usindi witu wikatume tuvuthia angi twikale twinyivite una usindi wake uteti na ti wake mbene kwa utwithe aseo kwa kila umwe na kuthuthia kila mundu nundu twina thayu wa kwikala na kuthukuma kwa vamwe twithiwe na muo. Nake Johnston Muthama na ulani mwene kivila wa chama cha UDA ni wavikia kumutungia muvea William Ruto kwa usindi wake na kumwendea useo nthini wa uthukumi wake vindani wetelete kulika ofisini mweu aimu atha kumukwata mbau kwikithia ukwati wa nthi ya Kenya ni wavikia na kwaila. Nake mutuse ulani muyumbe musakwa wa kiliombunge cha Kibwezi West na chama cha maendeleo chap ni wa mutungia muvea kwa usindi wake ovamwe na kumukathia mutongoi wake Dr. Alfred Mutua kwa kwithiwa enga mituki. Na endi nake musumbi wa nthi ya Uganda Yoweri Museveni ni wa mukathia Ruto kwa kusakua ni ene nthi na kuvikia kwithiwa tawe musumbi musakwe ni enendi kwa uyu na kumwendea usio ndini wa uthukumi wake. Nake musumbi wa nthi ya Tanzania Samia Suluhu ni wa mutungia muvea Dr. William Ruto kwa kusakua musumbi wa katano wa nthi ya Kenya aitungia a Kenya muvea kwa kutoa isia Usakuani kwanzia ya muo na uu ayathana unyanya wa nthi ile Kenya na Tanzania taukwendea nambe na ende tuikilanilia nthi ya Ethiopia ula niwe Prime Minister wa nthi Abiy Ahmed ni wa mutungia muvea William Ruto kwa kusakua na kumwendea usio uthukumini wake ovamwe na kuthukuma memo amba kuendesya nthi isu ile nambe. Hassan Sheikh Mohamed ola ni musumbi wa nthi ya Somalia ona kenda na atiwa itina kumutungia muvea na kwikwatia kuthukuma kwa vamwe na kwa unyanya. Mnagangwa na ola ni musumbi wa Zimbabwe wengine wa mutungia muvea William Ruto kwa kusakua na kueta tawina wikwatio
Ruto taukathukuma mwene ndi wa Kenya onesa na Afrika yonthe. Mohamed Farmajo ni wavikia ula ni musumbi wa nthi ya Somalia ni wa mutungia wengi Ruto muvea na ene nthi ma Kenya kwa kusakua na kuminukilia Usakuani nesa aimwendea Ruto mausio nthini wa uthukumi wake. Na ene musesia asuni mwatongo ihala maoneka maimutungia Ruto muvea nthini wa mitandao muthenani wa umuthi. Na ende to isiokedia nthini wange wa ilati minengete uito muthenani wa umuthi ni kana ngwatanio ya Azimio One Kenya ni avikia na kuleana na mausungio alama na vikie kutangaswa ni nzama ya Usakuani na mivaka muthenani wayo alama na tangaswe ni mwene kivila wayo Wafula Chebukati makoneti Ruto kwithi wanaowona vikie kukuniwa kura mbingi ni mwene nthi. Benjamin Mwaka nutumbani singe waino ula muteti wa kivila chosumbi na ngwatanio chama ya Azimio One Kenya Raila Odinga nwaleana na mausungio ma usumbela manatangaso ni mwene kivila nzama ya kungamani IEBC Wafula Chebukati kwi iyo mwananitie Dr. William Ruto tawe musindi na kula milioni mwanza katono emwe ila ni kilungu cha miongo 5 katono ila kenda yulwaliana na Raila Odinga atiye kwa vakuvi na kilungu cha miongo na nana katono nana 5 ulwaliana ila ni undumwa na kula milioni 3 katono kenda mausungio hala Raila Odinga wevadhulana mo vio. I and Azimio la Umoja One Kenya and the nation at large were shocked yesterday to learn that Mr. Chebukati alone decided to pronounce himself on the supposed winner of the 2022 presidential elections. We understand that only Mr. Chebukati alone had access to the tally of the presidential vote. He denied all the commissioners access to that information until he suddenly appeared before the commissioners in the late afternoon to present them with a fait accompli. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. For avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. Raila na ule mwamba na ule ungamitata muninu wake Mwanduma Dhakarua na Kalonzo Musyoka mutongo wa chama cha Wiper nwaweta kati wa ituminge kivakanyo mausungio ama muthia mathikika na ethiwa ayosa mukondo wa kimiao kumantha kila waweta ta aki na uwo ula we na mulengo wake wa utetu wa Azimio manavatiwe ni Chebukati iyo. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them as the rulings of the IEBC. The law on the IEBC provides that unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. Na unakutwika Raila nwaliana mausungio nwakulia ate imake na nthinima uende ya kuikithia muo kwe uni havania kuungamia humba nwatete za kuena siama mwavulini wa Azimio neongalikoni ya musumbe musakwe Dr. William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua ni metite atete za kuena mwavulini wa ngwatanio ya Kenya Kwanza nthini wa umbano otao ulokatoiwa Karen o une. Let no one take the law into their own hands. We are pursuing constitutional and lawful channels and processes to invalidate Mr. Chebukati's illegal and unconstitutional pronouncement. Na ogavina nikau chama changu cha mama mawakili LSK ni cha ulendongo isaki utati na mwenenthi wonde ula withwa ena mathina na mausungio mamuthia ma unyuvanio kumantha usungio na aki kwisila mbatu kanune sia koti utumanitao winengana na ikundi ya kukitia aki sia mwaitu maundoni moteti na utongoi
kusila mwavuli wa Eco Network bala ya thingile la mugo wanthi tauo wa vata munene kwa oyu. We therefore call on any aggrieved parties to reiterate the need for the maintenance of peace and order as they mount legal challenges to the results declared by the IEBC. In this respect, we urge competitors who may be aggrieved by the results to seek redress through legal means and avoid actions that may escalate violence. Dilivotia vilingi wa mauvo kumava musini wa Ilovi nyenita wa Benjamin Mwaka. Ndongo ichamani cha UDA kauntini ya Mombasa nitaniye usindi wa William Ruto utukuni wa kwa mukia umundi valama wetie kana usindi wake wina kielelo cha kuovosiandia Kenya kwa kuwete maendeleo. Matongo iwe ni Hassan Omar nimendie Raila Odinga avikie kuitikilana na mausungio asu maiweta kana kila evinda anuleana na mausungio maunyuvani. Angelina Muse na mauvo. Na Hassan Omar na ula ni muteti wa kivila cha ugavana va kauntini ya Mombasa na chama cha UDA ni kanao nyuvani ula unaadhilile chumwani kidhelu wina ato iso kwanzia ya udheu na umilu. Watu ambao hawana umaarufu leo wameshinda. Itakuwaje? Sisi leo tuko na 42% ndani ya Mombasa. Kando na 50 na kitu, 56. Alafu utuambie kwamba ati hilo imezaa mbunge mmoja na ma-MCA 5 ama 4. Alafu wa MCA wetu wengi wameshindwa na kura 30, kura 86, kura 160. Ulihujumiwa demokrasia kwa ushirikiano ya baadhi ya maofficials wa IBC na officials na hichi chama kingine. Saraini watu la mutima ovisa manza maonyivani na mivaka IBC kauntini ya Mombasa aweta kana manadhu kumiememu amba na avinzani mo undu ula ukuweta kana ni uvadhukanu na meyao. Na naongelea kwa sababu tuko na uchaguzi mwingine tarehe 23. Na katika kuangazia huo uchaguzi kuna mambo kadhaa nataka kuyasema. Kuna maafisa fulani wa IBC walishirikiana kwa undani sana na wapinzani wetu katika kuhujumu the outcome of the election. Sisi twajua ile election ingekuwa huru hapa ndani ya Mombasa na wale watu wa Panadol na kuiba poti hawakujihusisha kwa vile wanajaribu kujilinda wao na mali yao, William Ruto ingekaibuka mshindi katika Mombasa. Najua walihujumu kura zisizopungua 1047 ama 1053 kitu kama hivyo. Watu mpaka wanatembea wanaenda katika polling station. Kuna marafiki zangu hapa wameitwa kujaribu kupawa hongo. Na watu wa IBC, idara ya polisi inaangalia. Uo kakavindani kalama atoa isi kikalo kimwanya na atima chama cha UDA na ndongo ikivadhukanyo evo munini wake Masemba ni maku ukitia kivila cha ugavana. Selina maitha valama endanzama ya IBC vikie kusensi ya mauvisa asu kavindani kao nyuvani wa ugavana matuku miongo 23. Wale wote waliosimamia kura ndani ya Likoni. Wale wote waliosimamia kura ndani ya Nyali. Na wale wote waliosimamia kura ndani ya Changamwe na hapa Mvita, hatutaki kuwaona siku ya kura hii na ukuja. Na wakati ule ulikuwa mwatumia fursa ya kuhujumu hii kura mkifikiria Raila atashinda. Sisi hatuna shida. Sisi hatutaki tu muje kuihujumu hii kura ya pili. Hatuna kisasi na nyinyi, sisi tutatumia namna za kisheria. Tunataka tu msifikirie nyinyi werevu sana. Tumewamaki kwa majina, tumewamaki kwa sura. Na sasa wakati huu ndugu yangu haitokuwa mteremko kama ule wakati uliopita. Tunaomba idara ya usalama ifikapo tarehe 23. Haya mambo ya kusikiza amri kwa mtu mmoja, familia moja yakome. Na ikiwa yatakuwa hivyo,
basi wananchi wa Mombasa tutajitoa kujipatia usalama sisi wenyewe. Na tutajipatia usalama kwa kila kituo. Tuko na nguvu, tuliwaandika kazi, tunawalipa mishahara ile ambayo mnapata. Kakavindani kalavati alete chumwa kimonyu vaniwa ugavana kaunti ya Mombasa na Kakamega uvikie kutwaiwa. Ngilivote ya vilingi wa mauvo kuma kaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Musaisani tukwata udhumo onge na ndisio kilio mitoke. Inengo ni kivadukanyo na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na tiundu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Kini joo kidogo twende Yo bundi aja odwege ko. You apart from person where you know and wang is chuno do nangi. Mena sinduni na chundo na pito. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umukwata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kina mrembo mwe unawina kinengo cha kwana kazi sindu sia nyumba kana interior deco kekio baumbe halafu ikasolo. Umbe tukwatiane na producer wa mbadi before wambo the school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jawo Sawa vyo Iziva Mutongo TV ni twiyumitie kukwata inengo kivadukanyo kwoko na kusiumilia. Ni comedian na ni dancer na ni MC. Koma na Beti Wambua kilungu necha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Ubanga uisanda indi ndwaya wa kulume ubanga ni wisi kuicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kuicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedhina masito nitoa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single ndio si 300 lakini 300 kwa mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezu yesu ida wambitese kota nenda zinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wesa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wochandwa ima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gathomba isakota baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi Omonde nenda tuisye maundu meanondo muna na tuambia na kuisya useo wa konja mwana nituise ng'ombe yonga cia kasaukayo na mbui yonja katena kayo lakini andu itwanga jana twenenge ya na mwila ingi no muthi nenda tuisye useo ula wetawe ni kunenga kana ni konja ciana situ kana nikaile konja vandu vavinda ya 6 nikana ketha katwana kuyana nesa
na iya ya inya ithia na baita munene yolwa kana na mabaita alam iya ithia na maliu ande alakana kenda ni kana mwe wako muto wako kideko chako mamutha mako mianenesa na licho indu ithia kwanja mwana kwithia na baita nene na mwana la wami na kwanja nesa etha wa na benefit kana baita tai kana kala kongetwe nesa kati aniwe kateo nengwa kindu kingi kateo nengwa kiugo pandu wa meita ndatu ni bina muno withia kaendia hospitali nondu wa kwitua. Indi mumo wa muya Yesu Kristo na wendo wa Ngai na mwamba wa veva mutheu nisiithiwe nenyu inyuothe na batengana niyo mithenya yonthe ya thayu wakwa usio na matei kambatia na kwangatinika nyumbani ya Yehova tene na tene. Kukwata mumo utasikiza tuni yaku vinye ya star nyanya imwe ile star 3 # Rafiki Habo Clinic ni kunenga usungi wa mauta, typhoid, ndetema, amiba, mbio, malenyu, mutambuko, kisukali, itausianda, fibroids, kulea kusia, kukosa vina wa kiume, nange maingi. Wako mbelile tuithe wa masakuti na watasha bakuwe na Mulei Supermarket, kabati kwa Kanondo bakuwe na Equity Bank, na Kibwezi bakuwe na Sibitali kwa Chola, wakele Mombasa Airport View Guest bakuwe na Jambo Village Hotel, Nunguni itina wa AICDCC Bookshop, Tower Silent Lodge kuthengene na Posta. Wakatatu mwingika Sinachoma Zone Hotel Ngoloba Yambe, Matuki Nani House bakuwe na Brilliant Supermarket, Tabeta kuthengene na Desert Runner Booking Office. Wakanaki Twister Hotel Kalundu kungetha ni Sena Lake Oil Petrol Station, Emali Bus Park nduka namba 33 Mwanza, Ikanga itina wa Comeback Hotel bakuwe na Kadhi Booking. Wakatano wote katika watazama Agrovet na Cecil Hotel, Tala itina wa Mama B Shop katika wa Posta na Eastmart, na Kasikeo kungetha ni Sena Salvation Army. Kwa dhambatu ilovi mulolongo katika wa Sky Go na 3Ds Hotel ground floor. Kambu itina wa Kanzi Supermarket na mitine kwa Frango Mudhui stage yavo. Kwa mavombi yangetuku nesimu oyuko sila noti Mwanza imonoti kenda noti nyanya kana noti Mwanza na noti Mwanza noti kenda noti. Musaisa ni ngudho chengi twende na kutambani imwe. Serikali ya kaunti ya Makueni kuislamu vyani wawiti ye mwambana ikundia USAID for Better Health na Anglican Development Services Eastern ni hatua ya kampeni ya kudhuthia NND imeyumilia na ukwata nzanzo ya ikua ya corona. Uombulwani ovisa ulaungamite kisomo cha maunduma witi kauntini isu Breta Mutisia ulaweta kana kampeni isu utayumanite na kuidhi wa kaunti ya Makueni yena utalo munini wa NND alama vikite ukwata nzanzo yende ya nginya mwine wa kenda. Breta iweta kana kwao yuno kilungu cha miongo tatu na ili yulua yana cha NND alama vikite ukwata nzanzo ya ikua ya corona kauntini isu katiwa isio ila utalo uyu windi muno ni kisio cha Mboni kaiti ina kilome Caleb Chalo wa Mutunga na mauvo. Avisa ulaungamite kisomo cha mwene nthi va kaunti ya Makueni yolo imwamwe Madam Breta wa Mutesia ni watongwesya maofisa angi mawimwamwe memwamba na maofisa makuma makundi eli ikundi ya ADSC kana wendewa Anglican Development Services Eastern ne kundi ya USAID for Better Health makitwaisa kampeni ya kukuniambi unengani wanzanzo yekua ya corona na kichumanitwe na kaunti ya Makueni kwitha yandikithitio talo munini wandwa ima alama akwati nzanzo sionthe siekua yeye muisio ya corona. Na tuitwa so hii serikali ya Makueni County kwatianie na USAID for Better Health ambao ni Anglican Development Service Eastern. Na kutuendea mpaka mwi wake ndo kapikia kuthanika na tuone 600,000 citizens more ndema kwatite nzanzo ya COVID-19. Edha wakwati nzanzo ya mbe yukwate ya keli. Edha wakwati ya keli yukwate booster. Makithio kavaa wote na isio ingi kautasi akaunti ya Makueni na muno Kilomena kaiti maofisa ni maende na kuthuthia NND na sekta siki vithukanyo bodaboda na andu aku vamwe na muika yulu ako kwata nzanzo sionthe siekua ye ya corona. COVID-19 ya thela na pepata kila mwako mile isu ni ntheko kana niletu sita
infodemics kana mis and misconception corona yathela ni mukaji wa ba wote na ni acha corona iko andu mona corona ta yathelile lakini andu ni mailota bya nesa makamanya kana corona iko nundu waenda mo hospitali o mayitu no kwithia andu makomete oko nundu wa corona ona nye nisenga mono andu maumisie maski andu ni maile kuendea kwikia maski binda yonthe. Dominic, sisi kama wana bodaboda ni muhimu sana tufuatilie hii ni chanjo ya corona, na pia tujisi shini shujaa, tujikinge, manake hii kitu ikiingia kwa mwili itafanya mwili yako idhoofike na utapata maisha yako. Usione chanjo inafanyika mahali ukaashumu ukafikiria tu ni mchezo wanafanya. Kweana na Madam Breta wa Mutesia ne kana livoti ye mwana yona nya county ya Makueni ni mwa county ile ikusitie va Kenya nthini wonenga ni wanzanzo ya corona yandikithitie lungu ya 3 na ile yolo yana yandwa ima alama akwati nzanzo sionthe sub county ta Kilome Kaiti na Mboni nesio sie muisioni wa kwithana namba nini ya andu alama sanzitwe walianilia na sub county inge va Makueni. Vilingi wa Movo Mutongo TV wote county ya Makueni nyeneta wa